إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس أدو سمتك ودايت بمها بيفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ألغون من واقدكم مدني الله اسم فلتك صفة فلتك مدوغا مغفور ديگن غسفاوا بي فرقا تكا بهيغتون එගොතුන් කුරීරේග අලගොනමෙන් වාහක දක්කා ෆවානි ජහුමියා කියා ෆිර්කායක බෙහෙගොතුන් ජහුමියා ෆිර්කා ඒ ෆිර්කා යා බෙහෙගොතුන් කුරීරේග වාහක දෙකවිගෙන් දියයි අදී ඒ ෆිර්කාගේ බාතිල් බයින් අකීදා තවග වාහක දෙකවිෆා වාන මේ ජහුම් බුන් සෆ්වාන් තිර්මිසි නමක කියා මීහක නිස්බේ කුරයිෆා ෆිර්කායෙන් ඒ ෆිර්කායකි මීනා ගතුළු කොල්ලෙවුනි ඛුරාසානුගා මිනා ගතුළු කොල්ලෙවුනි ඛුරාසානුගා ඒ උමවි දවලතුන් ඒරුගා ඛුරාසාන කඩාලුවා ෆාවා ගවර්නර් සාලිම් බුන් අහ්වාසුල් මාස්නි එන ගතුළු කොල්ලි අදුහා ඊදුදුවුගා එනා ඉරහුගා අහ්ලුවරින්න මුස්ලිමුන් විදාලවි තියබාමිහුගේ උදුහියා කතිලාෂේ තිමන්න මි ජහුම් බුන් සෆ්වාන් මියදු ගතුළු කුරාන එදුවහුගේ එනා ගතුළු කොල්ලෙමුනි එනාගේ අකීදාගේ බාතිල් කමුන් එනා ගතුළු කුරවිගෙන් දියයි ජහම් බුන් සෆ්වාන් මියදුල ගොනම වාහක දක්කානි මුඅතසිලා බෙහෙගතුන් මුඅතසිලා කියා ෆිර්කායක බෙහෙගතුන් මි ෆිර්කායකි මි ජහමියාන් උෆම් බි ෆිර්කාය ජහමියා ෆිර්කායන් උෆම් බි ෆිර්කාය මි ෆිර්කාගේ බානියකි මි ෆිර්කා උෆද්දි මිහායකි මි වාසිල් බුන් අතා කියා මීනයිකි මි ජහම් බුන් සෆ්වානුගේ දරිවර මීනයිකි වාසිල් බුන් අතා නමක කියා මීහකන් නිස්බයිකෝ හෙදිෆාවා ෆිර්කාය මි මුඅතසිලා නෙම් කියා මි බසරාගා උෆදිගෙන් දිය ෆිර්කායන් හිජරෙන් දෙවන අහරුගේ කුරී කොළගා බසරායන් උෆදි දුනියගේ කංකොල්තක ෆිතුරිගෙන් දිය ෆිර්කාය අදි අබ්බාසීදා වලතුගා mi firqaage bay mi hunna mati maqam taddevi mi hun eruga duniya gawar mashhur wegen dia mu'tazila abbasi dawlatuga mi hunna bodati maqam da qadi kama dantanuga governor kama mi maqam ta mi hunna devigen dia abbasi dawlatuga mi fikruga gina mi hunna ege sababun mi firqa duniyage ek hisab taka war bar minegge fiturigen dia mu'tazila mi hunna mu'tazila ne mi kiuni mu'tazila ne ki famini i'tizal ge maane ki wakiwe gatun wakiun wata wakiwe gatun em mi kiani i'tizal mini mu'tazila ne gifa mi hunna mi nandevunu sawbaki eruga basra ge imam bodo ilmeriya al hasan al basri ekadeg faanu eruga mistakunna kiyawa demum de eruga madrasa ekadeg faanuge madrasa darus gahu mina beer kolle une mina ge nuba aqida mina faal kuri ay al manzilatu bainal manzilatayn ay kafir kama iman kamuga demetuga daraja kama mina bune faal kuri mi aqida faal kuri ege sababun hasan basri minangen giye darus gahum wakiuma den hindu mina e darus gahum wakiwe gati එතනුන් එනන් දෙවුනි
දැන් එන තබාවි මීහුන් නම් එනන් දෙවුනි මුතසිලා මිබෑ මීහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉස්ම ෆුලත ගබූල් කුරේ එකමක සිෆා ෆුලතක ඉන්කාර කුරේ අල්ලාහ්ගේ ඉස්ම ෆුලත මිබෑ මීහුන් ගබූල් කුරේ එකමක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ සිෆා ෆුලතක මීහුන් ගබූල් නුකුරේ සිෆා ෆුලතක ඉන්කාර කුරේ මිබෑ මීහුන් මිබෑ මීහුන් ගවර බාතිල් අකීදා තංගේ බහුරි මේ බාතිල් අකීදා තංගේ තෙරේගා මිබෑ මීහුන් බුනාගතුගා තෞහීද කී එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එක්කවන්තකන් සාබිත කුරුමා එකලාංගියා එෆද බෑවරින්ත එකලාංග කිබයින් නෆී කුරුම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එක්කවන්තකන් සාබිත කුරුමා එකලාංගියා එෆද බෑවරින්ත එකලාංග කිබයින් නෆී කුරුම් මි නෆී කුරුම් ගෙන් බෑමියුන්ගේ මුරාදකි හකීකතු අල්ලාහ්ගේ සිෆා ෆුලතන් එකලාංග කිබයින් නෆී කුරුම් විබාමියුන් ගුණාවතුගා අල්ලාහ් ගේ හුරිහා සිෆා ෆුලතහ කීව සම අල්ලාහ් ගේ ذات ෆුල අල්ලාහ් ගේ හුරිහා සිෆා ෆුලතහ කීව අල්ලාහ් ගේ ذات ෆුල එයින් එව්ව සිෆා ෆුල වකි ખાસ සිෆා ෆුල ක දලීල නොකරේ ඒ මිමිහුන්ගේ අකීදා මිමිහුන්ගේ තෞහීද් වෙයි මිමිහුන් බොනනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ හුරිහා සිෆා ෆුල කීව සම එකලාගේ ذات ෆුල වකි ખાસ සිෆා ෆුල කන් එයින් එව්ව සිෆා ෆුල දලීල නොකරේ මේ අහ්ලුස් සුන්නah වල් ජමාඅතුගේ අකීදා ය ඛිලාෆ අහ්ලුස් සුන්නah වල් ජමාඅතුගේ අකීදා කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ සිෆා ෆුලත ඒ ඉස්මු ෆුලතහු ගතුක බලාෆිකම් ගවානම ඒ එකච්චේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ සිෆා ෆුලත ඒ එකලංගේ ඉස්මු ෆුලතහු ගතුක බලාෆිකම් ගවානම ඒ හැම එකච්චේ ඒ අල්ලාහ්ගේ ذات ෆුලත දලීල කුරාන හුරිහා සිෆා ෆුලත බස් ඒරා හැම අස්-සමීඋ ඒ හැම අල්-බසීර් البصير يهما القادر القادر يهما الغفور الحكيم القهار الوهاب يهما الفراد اسم فلته گتوگ بلافي එකමක අල්ලාහ්ගේ සිෆා ෆුලතන් ඒ සිෆා ෆුලතහුග ගොතුග බලාෆි කමක වානම කොම්ම සිෆා ෆුලන් අනෙස් සිෆා ෆුලක තෆාතු කොම්ම සිෆා ෆුලන් අනෙස් සිෆා ෆුලක තෆාතු සිෆා ෆුලතහුග ගොතුග බලාෆි කමක වානම එරුම් අස්-සම්උ අස්සවා වඩගතුන් ඒ බල්ලවා වඩගතුමෙන්නු අදි බල්ලවා වඩගතුන් ඒ කුල දුම්මන්තේ වඩගතුමෙන්නු මමි අහ්ලුස් සුන්නah ජමාඅතු අකීදායි අල්ලාහ්ගේ සිෆා ෆුලත ඉස්මු ෆුලත හොගතුක බලාෆිය ඒ හැම එකච්චේ එකම සිෆා ෆුලත හොගතුක සිෆා ෆුලත බලාෆි කම ගවානම කොම්මේ සිෆා ෆුලන් අනිස් සිෆා ෆුල කතෆාතු ඒ අහ්ලුස් සුන්නah වල් ජමාඅතු අකීදා මි මුතසිලාගේ ගාතුක මිමියොම් මිබුනනි अल्लाह के हुरिहा सिफा फुलता की सम एक के माने की अल्लाह सुब्हानहु तआला के ज़ात फुले एई वकी खास सिफा फुला का दलील नुकुरे मिबामी होंगे मी अकीदा मिबामी हम दीफवा इस्तिलाह की एई अत-तौहीद हमारे फदा में मी होंगे बातिल अकीदा तौगे तेरे के मिबामी हम बुननी अल्लाह सुब्हानहु तआला के हुरिहा हुकुम फुलता के विस्वान जिहेनी बुद्धिया हिकमत तंदे को तकशे अल्लाह के हुरिहा हुकुम फुलता के विस्वान जिहेनी बुद्धिया हिकमत तंदे को तकशे बही बुद्धि एई रंगालो कमेगे गोतुगा देकेफि कोम्मे कमें एई रंगालो कमेके अदि नुबा कमेगे गोतुगा देकेफि कोम्मे कमें एई नुबा कमेके अदि आलुतकुंगे मस्लहता एक गोतंग अल्लाह वस कंतक पुरवुम व अल्लाह वाजिबो गेंवे अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मखलूक नूने एई आलुतकुंगे अमलता की आलुतकुंगे अमलतका अल्लाह का बिस गुणमेन्नते आलुतकुंगे अमलतकुंगे खालिक की खुद आलुतकुन्ने इबामी होंगे बात लो अकीदा है मी अकीदा है मिमी हों दीफा व इस्तिलाह की अल-अदल प्रथम मिमी हों मिबरानी बुद्धि तंदे को तकरे हिकमत तंदे को तकरे अल्लाह को रिया को मुतके स्वाजे बुद्धि का पूर्ण कुरा कमे कबूल न कुरा वेनेंगे बस कमे अलगोण में शरीयत बलायरगा अलगोण में नमी शरीयत को हुकुम तहुगे बाइक कंत तंग अलगोण में ये हिकमत बाइक कंत तहुगे हिकमत अलगोण में नमी एगे नी गिन कंत तहुगे हिकमत अलगोण में न कन्नेगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला एंगे भी में अलगोण में मी दीनु कंत तक कुरम मिदनी अलगोण में एगे हकीकन होता बला कन्नुस जे ඒ අලුගොඩ මෙන් හෙද්දේ ෆරායෙන් ඒ හුරියා කම මොළ දෙන වඩිගම් වා ඉලාවයි එකලංගේ බයික් කන්තත්තවගේ හිකුමෙන් අලුගොඩ මෙන්න උංගන්නා දෙවි අංගවා දෙවි ගින කන්තත්තවගේ හිකුමතෙන් අලුගොඩ මෙන්න අංගවා දෙවවා ෆෙන්නේ ශරීයතුක ගින කන්තත්තන් හුරිමි කොතා
Allah engevima algonmen mi kurani algonmen nang Allah subhanahu wa ta'ala angawafawati algonmen kan tatmi kurani mu'minu emihun jihen kan tabbalagan men jihen kit Qur'an ge tang ayaten kama muligan Allah subhanahu wa ta'ala bawa lawafe bahuri Allah wahi kurawafe wama kana qaulul mu'minina mu'minun ge bahakawan jihen iza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum emihun Qur'ana sunnata Allah ekana ga rasula ga hukum fulaka awman ebami hunna gowale vijje hinduga ebami hunga bahakawan jiheni an yaqulu sami'na wa ata'na aharmen adwa hafime adi aharmen kiyaman gemfimo mi fadaine banjeni bahaka jawabaka Allah subhanahu wa ta'ala kamak gowale wafiya adi ekana ga nabiyya kamak gowale wafiya mu'minun ge bahakawan jiheni mi bahe sami'na wa ata'na aharmen adwa hafime adi kiyaman gemfimo bahanain ogen nuane buddhi qabul kureto nu kureto balakan nu jihene tikamuga hikmataki ko bato tiga maqsadaki ko bato balakan nu jihe Allah kana rasula kamakan amru qurafiya den algon minaka ikhtiyar non nane kam wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah ikurafan mu'minu firhina kavyas mu'min anghina kavyas Allah ekana rasula kamakaniya kurafaf kam gawanama den ekamuga ikhtiyar otum ei nekkameke den nonna nitur bahana den buddhi qabul kureto buddhi qabul nu kureto ekamuga hikmata hikobato tana zamanan ekashigem veto ikantat balakatan nu jihe mu'min ekamuga vejjiya ekan jihen den balaganna qabul kuran jeheni kantata e qabul kurumam mi kiyani islam kames mi kiyani e qabul kuruma emma e algon men balanjihe kamen nu ngai ki buddhi qabul kureto e halu kalam ga aqida ai philosophy ga aqida ai buddhi yang hurha kamen nimmo ishariye binae famiyoni buddhi ga maccakannu ehem vegen taali ga faana vidalwani law kana ad-din bir ra'yi lakana asfalul khuffi a'la bil mashi min a'la ali ka fana vidalwani mi din buddhi ga macca binawegen winama khuffuge dahavura khuffuge matiga fem fuhum avura khuffuge daruga fem fuhum ma awla kam bodwegen wiye lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'la vidalwani mi din buddhiga macca binawegen winama buddhin nimme kantattake kamuga winama mi dinuga kantattaki buddhin nimme kantattake kamuga winama khuffuga maccavura femfuhum awlaawegen bihi khuffuga daruga ennu khuffuga daruta datta hadiwani ekama matiga fuhan angawafeti khuffuga matiga femfuelang angawafemiyoti ege dasuga ennu ekama ku dang hadiwani ema algonmen nammi egeni mi buddhin hasil kuran jihe chennu mi Allah enge viti algon kura kantatta mi dinu kantattaki Allah ballawang edi odigannawani ekanage kiyamanteriwa minwaru ala Allah kamakan amru korwafiya ekantattaka kiyamanteriwa minwaru ballawang Allah edi odigannawani hemma mi hunge mi aqida mulen khilaf ahlus sunnah wal jamaatu aqida ya ama ifada mi bami hum bunagotuga bodeti faafa ga ahul wari miyaka bodu faafa kurawe jiya den ebami hunga hagguga Allah subhanahu wa ta'ala qiyamet doga shafaat bas qabulan nuqrawane adi qiyamet doga ebami hum wahushi narakage abaduge abadashe ekamaku kafirun pura ebami hum azabulu yugendane kafirun ebami hum kafirun pura ebami hum azabulu yugendane mimi hum aqida bodu faafe kura vejjekam gawanama bodu faafa ga ahul werin emi hum ki giyamet doga ebami hum hagguga Allah subhanahu wa ta'ala shafaat bas qabul kurwana bayennune swarge ka duha ko sudane nakaga abaduge abadan emi hum demiti benete emi hum nan kama kafirun pura azabulu yiwane kafir kafirun pura azab hem vegen luive mi ba mi bunani mi hunge mi aqida mi batil mi aqida mi bi hundi fawa
istilahaki al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id adi mimihum mi aqida ge dashum munagotuga Allah subhanahu wa ta'ala wajib gemve altakun ge maslahata igotakan takkuru. Allah subhanahu wa ta'ala wajib Quran ka ei edi wodi gannawa komme kame kurwa ilahu fa'alul lima yurid ekalaange edi wodi gannawa komme kame kurwa ilahu ei la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna ekalaange kurwa iblis kama kami haka suwal nukurevena ilahu ei evrama matiga wodi gannawa ilahu ei mistakun kurakantaka mistakun na suwal kurevena ekalaange suwal kurevena iblis faraten nei ekalaange majbur kurevena iblis faraten nei enkam alotakunge maslahata gotan kalaange kanta kurama kalaange majbur waambi kiwege wajib waambi kiwege hama ifada mibami humbuna gotuga bodeti faafa ga hulur bodeti faafa kurami hum ibami hum nan ekanta ibami hum kura kantatta huttum wajib ei verin kamuga vies aamum kamuga vies bodeti faafa kurami hum bodeti faafa ga hulurin emi hum gekibain kan huttum wajibu verin kamuga vies aamum kamuga vies adi hangurama koggen kamuga vies hembege mibami hum buna gotuga faafa ver bodeti faafarinna khilafan hangurama kurum wajib bodeti faafarinna khilafa aniyaverinna khilafa hangurama kurum wajib mibami hum mibatul aqida mibihum di fawa istilahaki al amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar mimihum mi aqida di fawa istilahaki ekmak ahlus sunnah wal jamaah tu gari huga al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar adi tafat ei boditifaaf kura ahlu werinna hangurama kurumen nun ei boditifaaf kura ahlu werin ahlus sunnah wal jamaah tu gari huga boditifaaf ga ahlu werin emihum wa hushi Allah ga mashiyatu ga dashuga Allah irada kurabba fikam gawanama fussawad devwana irada kurabba fikam gawanama ifafataka ivvaran azab devwa fedingina narakan nirubwan ei boditifaaf ga ahlu weringe hukuma kiye yamedwa ei shirku ga faafanu huriya faafe fussawana kama Allah yati qur'anuga angawafa Allah ki qur'anuga wahi kurabba fani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah shari'u kurave faafen Allah nufussawaye ekama enu faafate kalang irada kuravi mihaka fussawa devway ane qiyamedwa huga Allah subhanahu wa ta'ala ge mashiyatu ge daruga bodeti faafa ge ahul werin waahushi yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha irada kuravi mihaka kalang fussawa devwan edwa huga wes irada kuravi mihaka ge faafataka ivvaran naraka ge azab devwafa den ena naraka nirubwan tawhid ga ahlu weri kamu gawana ema ei boditifafa tawgol mimi humi bunagotu ga boditifafa ga ahlu werinna ki naraka ge demi tibene bay swarge ka duhak wasnu annana bay adi boditifafa tawga ahlu werin emi hun ekantattan huttuwange bajihe ammum wes verin emi hunge darajay ammum emi hunge darajay ekantan huttuwan jihe adi huttuma kannas kamu gawana bay munna khilafan hanguramen likunnan jihe kamu mi khawarijun ge aqida emna khilafan hanguramen hatiyar walagen likunnan jihe wajib mimi hunde ke gotuga mi kamam mimi hum ken al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ahlus sunnah wal jamaah garu ge ennu yokan tattakan e bahur darajata devwa man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi tebami hunge tereng munkar feni jemiha nubaka me miya quratan feni jia ekan ena atun huttuwaso fa illam yastati fa bi lisanihi ena atun huttuwan kuladana nuwa kam gawanama dulung ekan muttuwara dulung manakura ekan fa illam yastati fa bi qalbihi ena dulung ekan manakur kuladana kan nikkam gawanama ena hitung ekan manakura re wazalika adhaful iman adi iman kam ge me darajaki heokan takamur kuang ebeng anggawa falgona menna ekama ko e ge maslahata riya ko maslahata bala maslahatunya kurago tegge matin ekan kurang anggawa foti hembegenta imam ibn taymiyah syekhul islam ibn taymiyah rahimahullah kaifan widalo fani munkarim manakurun
ඒක සබබුන් යවර බොඩු මුන්කර නිකුන්න කමුග වෙජ්ජ කමුග වානම ඒ මුන්කරු මනාකුරුන් ඒ මුන්කරකේ මුන්කර මනාකුරීම මාකිනකි නුබයකම මනාකුරීම ඒක සබබුන් යවර බොඩු නුබයකම නිකුන්න කමුග වානම ඒ නුබයකන්ත මනාකුරුන් ඒ නුබයකනකේ එම ඒ මස්ලහත රියාය කුරංජේන මස්ලහත රියාය කුරංජේන එම මස්ලහත රියාය කුර්මා එකුග අලුගොණෙන් හියකන්තත්තකන් අමරු කුර්මා නුබයකන්ත මනාකුරුන් යොති අදි එමීහෙක්ගේ දරජා එකන් කුරංජේන වෙරින්ගේ දරජා या जहुनु मीहुंगे दरजा आमुंगे दरजा ये कंत तक कं अमरु कुर्मानु बैकंत तक मना कुरुमियोती ये अहलुस सुन्नह वल जमात का अकीदा है कि कम मिमी हम मिदे कने अति हेंगो तक कंता हमें फदान मिबामी होगा अने बातिल अकीदा मिबामी हम बुना गोतुगा बोडुफाफे कुरामीहा के दुनियावी हुक्म की बोडुफाफे कुरामीहा के दुनियावी हुक्म की एना काफिर कव्यस्नुवे मूमिन कव्यस्नुवे ए देमेतुगे दरजा गहुने ए मिमी हम दीफावान इस्तिलाह के अल मंजिलतु बैनल मंजिलतैन ईमान कमा काफिर कमा देमेतुगे दरजा मी शरीयतु का अल्लाह देवा फावा नमे विष्णु मी है अल्लाह के नबी देवा फावा नमे नू सहाबी बेकल को देने बटा कि नमे नू मी की मिमी हूं अमिल्ला ईजाद को फावा दरजा मी काफिर कमा ईमान कमा देमेतुगे अदि मकाम इल्ला फमिमी काफिर कव्यस्नु है मूमिन कव्यस्नु है काफिर कव्यस्नु है मूमिन कव्यस्नु है पर गुरवान का अदि सुन्नत को अलगोन में बयान रफमत यही जमी हां उन्नाने मूमिन के गोतुगा है काफिर गोतुगा ए देमेतुगे दरजे नहीं अंगवा है मूमिन कव्यस्नु है काफिर कव्यस्नु है उन्ना गोतक नहीं अंगवा है यही जम मूमिन गोतुगा है काफिर गोतुगा मी हुन्ननी गुरवान को भी इस्तकुन तीन बैक बस सवाफ ए मोमिनुन्ना काफिरुन्ना अदि मुनाफिकुन ए देमेतुगे दरजे नून है की मुनाफिकुन्ना के हम काफिरुन है अदि काफिरुन्ना वरबस अजाब बोड बाएंगे में उन्ना की क़यामत दुआ ए में उन्ना के काफिरुन ए गुरवान को अल्लाह योते अंगवा फे ईमान नुआ बे के व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनिन अल्लाह ते अंगवाफा निस्तम के तरह वे दुरुम बुना बाय को तिमन्ना में अल्लाह ईमान व मोया दे आखिर दो हवस ईमान व मोया अल्लाह हे कुरबानी वमा हुम बिमुमिनिन में की ईमान व बाय नूने में ईमान में ती बाय नूने मुमिनुन नूने में उन्ना की एमा मुमिनुन काफिरुन नाम होती ए देमे तुगे दरजे नहीं शरीयत हो कंडाल वा फे मिमी हूं अमिल्ला इजाद पूरी दरजाएंगे मिमी हूं के बात अकीदा आएंगे काफिर कव्य बोडुफाफे कोफियायो ए दरजा में अन्ननी बोडुफाफे कोफिया मर बोडतिफाफे अलगोन में मिकियानी शरीयत को बोडतिफाफे मिकियानी ए दुनिया का हद कंड एडिफावा नोत आखिरत को वईद कंड एडिफावा कुम्मेफाफे बोडतिफाफे मिकियानी दुनिया का हद कंड एडिफावा नोत आखिरत को वईद कंड एडिफावा कुम्मेफाफे या मिकियन बोडतिफाफे कुरा अहल वेरिंग मिमी हम ब्रानी इमना काफिर के वस्नु किए ने मूमिन के वस्नु किए ने एमी होंगे हरी काफिर कमा ईमान कमा दे में दुगे दरजे के में होती भी बातिल अकीदा में अहल सुन्नत वल जमात का अकीदा खिलाफ अकीदा में ए बोडतिफाफा का अहल वरिन कुरन बस बयान कुरन फदाई एमी हों क़यामत दो होगे ती अल्लाह का मशियत के दर हुआ एमी हों नरक को अबद के अबद कदमी नुतिबे बोडुफाफे कुरायरुगे ए बोडुफाफे की ए हुद्द कम का देगियन कोफिया में मेनुई ए बोडुफाफा ए एना एकंग ए शरीयत को हुद्द कम का देखियन कोफिया एना कुफरवा काफिरवा एहनुने एना बोडुफाफे कंग यारागती बोडुफाफे कंग अरागन वेज्जिया दुनिया के ना तौबा वांजी है तौबा नुवे एना मरवे दियई तौबा नुवे हुट्टे ना मरवे गन दियई मरवे गोस्विकम गवानमा एना के हुक्म की अल्लाह के मशियत के दर होगा एना वो अल्लाह इरादा कुर वाफिकम गवानमा फुस्सा वास देवुं करीम वेद होगा इरादा कुर वाफिकम गवानमा ए फाफया इबरंग एना अजाब देव वाफ देंगे ना नेरु गवान ताविद गालवरिकम गवानमा नरकाय म ए अहल सुन्नत वल जमात का अकीदा है मी बयान में मी दियई मी मुतज़िलाएंगे अकीदा के फस उसूल कम इल्म बयान कुर वाफ मिवानी ए अत-तौहीद अल-वअद अत-तौहीद अल-अदल अल-वअद वल-वईद अल-अम्र बिल-मारूफ वन-नहय अनिल मुनकर अल-मंजिलतु बैनल मंजिलतैन
mi fas usul mi unge mashhur fas usul aqida ge mu'tazila ge batil fas usul haqiqat batil fas usul mi hum mi bayan kura ei mi ge macca mi hunge mazhabun wa mi hunge firqa binaya famet mi fas usul ge macca fas usul macca adi minunas babar batil aqida tam mi hunge e bahuri ege terega gurwa makhluq kam ga mi hum dekum mi hum ibrani allah kalam fulaki allah ge makhluq ahlus sunnah wal jamaat ge ariuga allah kalam fulaki allah ge sifa fule mi hum kama inkar kore mi hum ibrani allah ge sifa fule nu nei allah kalam fulaki allah ge makhluq ke nigotung mi hum musa ge fan allah subhanahu wa taala tur farbada karin wahaka fulu dekkevi wahaka fulu dekkevi mi kama begotum mi ba mi hum ibrani e tanuga allah subhanahu wa taala e farbada kari ge hori gahakun aduni kunna goin heddevi allah subhanahu wa taala mane ki allah ge makhluq ke allah kalam fulai sifa fulai nu nei allah ge kalam fulange mi hum kalam fulai sifa fulai kama inkar kore mi hum baran makhluq ke e gotung e mi hum baran kirti qur'an ke allah ge makhluq ke adi e duas waruga e abbasi dawlatuga maamuna mu'tasim ge duas waruga e khalifa ke de mi hum tibi duas waruga e fituna rabbuda fetru gen dia duniyega adi e fituna ya khilafa adu ful ilm warin nabbodati aniyata ves devuno sarkar ge farat kurin ves bayan kuron fadan e ruga sarkar ge waki pada gen tibi sarkar ge bodati maqam tahuga mi mu'tazila ge mihum enven e fikru wara mashhur fetru gen dia duniyega kirti qur'an ke allah ge makhluq kama ya khilafa baskuni ilm warin nabbodati bodati aniyata devuna ge terege imam ahmad bin hanbal fada be kalun nabar gina guna aniyata kurawunu sarkar ge faratum ei qur'an ke makhluq ke nun kamang ebe kalun bidalawi ei allah ge sifa fulak kama allah kalam fulak ke allah ge sifa fulak hama e fada mi ba mi hum buna gotuwa qiyamat duhuga swarge ge mu'minun nakabbe sallallahu fennane mu'minun nakabbe sallallahu fennane mi ga aqida mi ho inkar kore allah fenu allah fenwa inkar kore mi allah ge sifa fulata ka inkar kore sifa fulata inkar kore nyate sifa fulan netta allah sifa fulan netti made mi hum inkar qur'an ta allah fenu mabes allah fenu mabes mi inkar qur'an sabab ki mi bana to ke sifa fulan nei allah ebbe sifa fulan ba farat ta fenna sifa fulan ba farat ta fenna ne hem kam mi hum nam majbur weba e kama inkar qur'an kirti qur'an ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatu ga sarihakun ekanaange swarge ga ahluwer na fennane kama bayan kurai fawairus mi ba mi hum kama inkar kure ba mi hum buna gotuga allah nu fennane ebbe sire ga qiyamet dogas nu fennane demme mi hum batil istidlal takko famiri ei musa ga fana allah wahi kurava musa ga fana edi wada gati tur farbada karin allah wa kafru dekki musa ga fana ekalaange musa ga fana uswa kafru dekki ekamuge lazzat usas kurava musa ga fan edi wada gannawne allah ga hadaratun timan kare fan edi wada gannawme allah deken edi wada gannawme allah subhanahu wa taala musa ga fana wahi koron lan tarahan e musa e kale ga fana kattiman allah feni wada ennu gannawane etangani lan arai bahuga mi annani mustaqbal nafi kurma lan mi annani lan tarani kale fana kattiman allah feni wada ennu gannawane ekam mi hum bunani eni lan eni mustaqbal ekkon nafi ko fa eni duwa hakwas nu fennane kamareni fa duwa gonu fenna kam ayatu ga anibba kiyalima ebenge ta allah fenu ekashigam wakan allah we qur'ani walakin indur ila al jabali ehne kamahu kale fan e tur farbade ballaware fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani e farbaden etanga qarar wa hurawijje kam gawanama kale fan timan allah feni wada gannawane e farbaden hurawuni taeta farbaden hurawunu nama salamatun hurawunu musa gana feni wada gatis ema e tanun e benge musa gana allah feni wada gatu
ekashigen waga ekashigen nuwa kamegge kotugen Allah wahyen nukurawwa ei Allah eni shartek kandalwa fe farbade metanga huravicche kamuga waanama kalege faanatti wan Allah feni wada gannawane farbade nuhurawuni Musa ge faana feni wada nugati farbade hurawunna Musa ge faana feni wada gatis ema nufenun ei ekashi Allah subhanahu wa taala fenun ei ekashigen nuwa kamekke nukunave fenun ekashigen ve ehem fikna Allah shartu kuravvi enama shartu kuravwa kan jehi wodi nugen nevis shartu kuravwa kan jehi wodi nugen nevis shartu kuravvi ekashigen wative Allah subhanahu wa taala fenun ekashigen wative ekamako ekuladanakan adi alugona menna duniyege devva faneti manu fenna devva faneti ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma suwal kuravuna kalifan miraj arawada ginne irega kalege faana Allah feni wada gittoe sabe kan suwal kuravvi suwal kuravvi ma kalifan hadis kuravvi nurun anna yura nurake kinakum hefennan den vidalwi ekalange farda ko leifawani nurunne wani farda ko kashf kolle ijjekam gawanama ekalange nuru fulu fora huri ha hisabe andagen daane e farbade wes Allah ga nur fulu edigen ediyai falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka e nur fulu edigen dei farbade Allah subhanahu wa ta'ala nur fulu farbada kundi wegen diyai faabage Musa ge faanu wa kharra Musa sa'iqa Musa alayhi salam he fulu edigen vetti wada gati ehem wegen Musa ge faana feni wada nugati den adi bune wegotuga e nur fuluge anigada e farbada washagen wa gastaka e huriya echissegge hiyani wani farbadek kandane gifa ege hila takuge tereya egen hila kolen nattale kommetana kun hila kolen nattale ege hiyani hunna kamabani em buneve Allahu a'lam kommekas Allah subhanahu wa ta'ala fenun algonna duniyega kuladana wegenwani duniyege kuladana kan Allah devva fanwani kitu Qur'an ge yoti Allah subhanahu wa ta'ala soriya kun hama bayan ko devva fa qiyamit doga mu'minu ala takunna swargega ekalange fennane waaka wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira edwahu gave aliwe ujala wegen wa munu takin emunu tahu gaveri ilahan emunu tan edwahu ga balanete kalla innahum ar rabbihim yawma idin la mahjubun hama hila ehna kunnune amakashawarun ebamihun wani edwahuga ekalange kibain fardawegenne mane kafirun nakan edwahuga emihunge vernas kalange nufennanete mane ki mu'min nufennane Allah ayatuga bayan korabani kalla innahum ar rabbihim yawma idhin la mahjubun amakashawarun ebamihun kafirun nan edwahuga Allah nufennanete ebamihunge vernas kalange nufennanete ekama mane ki mu'min nufennanete हमें फदा अल्लाह की कुरान का वही करो बनी लिल्लदीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा दुनिया के हे अमल कुलमी हुन्ना दुनिया के हे अमल कोंगलोमी हुन्ना एमी हुन्ना वे दुआ होगा स्वर्गे या में दुआ होगा स्वर्गे अदि इतुर हे नियमत वे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के रिफान दाल बनी इतुर हे नियमत के मुराद की तांग अल्लाह सुब्हानहु व तआला फेनुमे या में दुआ स्वर्गे का फेनुमे Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saada vilege handab ballawa hadis korabani innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadzal qamar sahabi nam khatab korwa hadis korabani tiyabami gobarras kanage fennane te giyamet doga swargega mihadu tiyabami nam fenna fada la tulamuna fi ru'yatihi adi kanage belum go tiyabami na bes gellu nuwane mane ke lo takange bar Allah edu hogo devwane dogo devwan ehm kaum mimi hunga mi baatil aqida batil mi baatil aqida emiyati qur'ana sunnatun rabaddu kureba mimi hunga mi baatil aqida yati qur'anu ga sabit ma Allah dogo mu'min na fennane kama adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga sunnatu ga yati ikan sabit wa Allah subhanahu wa ta'ala qiyamet dogo mu'min ala takunna fennane kama hama efada mi ba mi hum bunago tuga mi ba mi inkar kore wali weringe karamata Allah ga wali weringe karamata mibami hu inkar kure mibami hum bunago tuga wali werinna emi hum na karama timanna me sabit ko fikam gawanama emi hum ne ke nabi be karma ke den ko ba he tafat nabi be karma ke mu'jizat ay hama praveliya wali werinna emi hum na karama libe kama
timan namen gabul ko fika mo gavejjiya mi hunna nabi be karuna hama no herun kureveni ei gotaka sudda vege man kamen nune eiki per nabi be kan Allah devane mu'jiza wali verenna Allah ge wali verin getenen Allah irada kuravvi alakan huriha menna kannu huriha wali verinna kannu Allah irada kuravvi alakan irada kuravvi wagutegga emi hunna Allah ge hadratun emi hunna Allah ge madad ekkan hama koddevvu mattaka emi ge iman kan itor sabit koddevvu mattaka Allah subhanahu wa taala emi hunna ge faala koddevva karamai eham mu'jizatuge aidan wait manake mu'jizatuge maaddain mu'jizatuge istilah tafati amai kan nabi be kanunge hakugai mu'jizai nabi be kanunge hakugai mu'jizai wali weringe hakugai karama istilah tafati hagigen kecce ehama Allah ga dor tum yanne mu'jizai bes karama bes hagigen kecce istilah amai kan tafati wali werinna karama ve qur'an go seti Allah subhanahu wa taala bay karama itta bayan kurawafa maryam ge fana Allah faala kuravi bay karama itta ngati kahf surat go ami maryam surat go Allah bayan kurawaf kahf baga ge mi Allah faala kuravi karama ngati kahf surat go bayan kurawaf hamay fadan sulaiman go fana gar hu ge hunnavi asif bin barqiya ekay fana Allah faala kuravi karama veseti qur'an go Allah bayan ko dewafa adi hamay fadan sunnatu go veseti tabba karama itta kinge bahur bayan ko dewafa Allah ge salih alunge imachan Allah faala kuravi bay karama itta ema mi ba mi hunge mi bunu raddu kureba ema mi aqida takakimi ahlus sunnah wal jamaat go aqida ya mulen khilaf aqida tam mi ba mi hunge qur'an sunnata khilaf aqida tam mi mu'tazilan ge bayan aqidata mashhur bayan aqidata bayan vegen midiyai mi mu'tazilan nakimi mi wasil bun ato ge aimacca faala vegen dia batil firqaye den algona men den annariya ko ehem batil firqaya ka be gotu baga dakkani hama mi mauluga magfur den gosfawa manake Allah ismu fulutaka sifa fulutaka meduga magfur den gosfawa ehem firqaya ka be gotu den annariya ko waaka dakkani mi hay samure ge darsni marani den suwali ngobbe fula suwal